jupenlong haki puar beladap, ban sumar bat ban penek pensai ka riti ka dostor jong ki bhoi, hapok ka hima khat arling do. Mentau senam ru ke dor barat nong po ke bahap hapo ke hima khat arling do kala penlong ke tamasa shat sajer ha ke bla ai kerteng kum ke shat sajer festival arhajar pusau ke bla penlong ha ulum wardo rat nong po viewpoint menta ka sengi ke lai potri ubnai leber arhajar pusau ke bla sedang na du ke por khat wi baje shaneng. Ha ketika sengi lai don lang kirang ba shnong, bat kinong yalam shnong beper ki bahap hapo kani karat, kum juruk kinong yalam rat bat uling do jong karat nong po, uba linus ling do, lawan ru ban saki ya kani kale niam, da uba FR Kharkongor IAS uba diu Commissioner bat Secretary Arts and Culture ke Sorkar Jella, kum kongsan, ikong Patricia Mukim iba di iwe ni kinong tok hubor bat editor ke kot hubor The Shillong Times, iba juno senyang bahasa ke imlang salang, ling bagi jing tok haki articles beper, haka jingnya don lang jong kinong yalam na ki kenhun seng bahalang, kiba kentup ya usamla Ferdinand Kharkamni, Presiden ke KSU Ribhoy, uba Marcus Martin, Presiden ke HNYF Ribhoy, uba Bibi Makdo, Chairman ke Senjuk Kirang Ba Shnong Ribhoy, uba Bullet Marbenyang, uba diu Secretary ke RBYF, uba Arnold Sinkley, Presiden ke RBYDSO, lembat kiwi-kiwi kiriut paukmat. Kinong keren ha ketika sengi kila penpau ke jing semua komen ke bakrau bakarat nong po kelala ban penki imbiang sesisin ya kini ke le nyam namar hadin arpus nem bakarat ka klem penlong ya kini ke le nyam sajer henry ha kini ke snem ke bementa kelala ban penlong biang ya kini ke le nyam syat sajer. berat hundai. Berat ini ke yeng. Tuan pan sekian ini ke yeng lai cara kalau air. Kau pernah jerong kadi, om yang banyak ukat alam, nanglah ubat nang kau. Keren benda kita perlu hangnya ke jingkar kujung boleh. Lalu ya Ira hangnya kita umur yang kemauan long. Oh nama bang, apa saja hangnya gimana? Ya siap lang keju. Baru kami kekur. Ya siap lang keju. oh nama bang. Saya kemen, saya perlu kata. Bang kalah. Jadi lep order tu saya. Itu DJ nak tila ya sepuluh. DJ boleh bi. Hakni kopor, ba i kita jungi lapoi.
arbor ya pikong nas mengkawai ngapkat arbor cat arbor ya kepala duk mentah la apuskan kinti bat kedai dekat jing yatri tom jong pi borok bat layla ban penurlong bat ban khot ban ya lumlang ya borok kini dirat bat kini sebentar ban ya pingi ya kini ka jingshat ya kini jingshat di bakerpang ya jing siau jing put jing ruai ki ba fair bangin ju yo snow chete sepo silong ba fila sim kene ka kabu ban kedim yang kuyong i lindo mene bade uksai lagan lip andre daga jing persang jungbi daga ni ka jing sedang ya se uni uksai undang yai biteng bat undang yai shidhan menong mo the dying embers kumiyong at kinong way kidigiding iblagan lip pila ay air biang bat agjo opor ula revive kinaleng jong art culture department kajin semua jong department gede kuno bangin pensiun kuno bangin thau gilat ginti banirap ya ki snong di bafer bangin penem bangin penne in penyar in pensyai in penskem bangin penkai ya laga spark culture jengki kinokren di ba lakren mene kilaban halor ka jingron kam halor ka jingron kam bangin new core ya ka riti ka dustur akhir nongway kiong ba pinapinhe pensan yau ki kon samla lani ki kunlung berentam gede bangin pinskem ya ki tenrai strengthen the roots umi kiong akhir nongway but enala la bangin pinskem ya ki tenrai jadi la bangin wanlam kata ka jingsngo tenkai ya ki tenrai katahi kala ban ayah ini thap niang strong roots give wings yang tim hare ti keberangkam ma kung ini jingsat sajer ngai bon di hadir ani ese kali kesin kong ke bagi yi ini jad jingsat ini jad jingrau jing ruai jingtem jingput but ini di kirang ba mana iba la jingkren yang ba bo di dangrep ise kemau bagi yo ala bagi yang jingsat saja. Nasrai ki ini ki konsamla ki benangnya ki habret ki benangnya ki nong badan bok ba yo akala hari na apusnem yo olah ban sakibian kajing penong tumili jat cultural festival kalong beran kamba ba kilong kong ki persentio mo kini ki jing kini culture kilong di persentio danila man syarai ba menila pengin sumar bah ya ki sentio ke bangidon apa ke persentio fer kata ahi kala ban kring ya ki nong wan pet kai para keju oporu kai kata jing nokor ke jing smoking kai ya ka spa ke bangidon pemolong ki training mo ki badan ki klau ki badan di persentio itu semua sorong itu semua tenat kinala ban perni isentio di bafer di baikna di bonrong di ubi kumjo ka culture ru jadi kata ka baai kata ka jini ubi kata ka rong kata ka cultural value kebatungkai apa UNESCO isu ong bakaran the tangible but the intangible heritage but nalian jong ka UNESCO ke jupun seluruh ya ki communities ya fair bagin protect bagin kena pensa penem ya ki intangible heritage but berlima kajing alam jong kesenong jong bi kajing i jengai jong ki nong alam ki badan
mentah ki layu ba yaka ni daing culture lese yaka culture ka balaja kila pen Indian nalian juga UNESCO kajudan ki skim kajudan ki ila ki ilinti kuno ba ya kun ki jak kini ki daing long ki lost cultures kuno kin pen Indian kin promote ya kini ki intangible cultures kini intangible heritage kuno ki khot kumai ong i simbol konsangan mene more likely ki benta ki berangkam ma away yung kasi niya patay kita likely ki berangkam ma kari ka land and language per ka lineage kung kikot kajaka juni ka kasi niya patay ka lineage but ka legacy kaya ka bungiyo ni kilong shwa ki ba manshwa kumukiyo ng tin pareng kani ka legacy kamli ki kaya ka ba kamli ka properties yung it is what we borrow. It is what we borrow for our children. No? It is not what we inherit, but what we borrow for our children. Jika ni jing kiliang na ki longswa manswa kalau ki keberan kama kena ngila ban pensa ne jika jing long kerpang juni. Ngasko ba kani kasyak saja kat kum gajing songtu juga kadai gajing syat kabangi aingu yo break ra kan lat na kabensa kablop karyang kababyang kababha kabasaiso ti kamdei ban wan kanyam kani gajing ya penlong ya kani gajing syat namat kani kadai ka culture jongi kanyam kadai gajing ya dai shimet jongi bat ublei ka culture kadai ka bate song yangi kum kajai penrio ladani wan ra noi kani jing snow ya pher jai penrio tang na kadau jong kanyam akrai kata kadai ka jing du nong ka kraw ha ka culture kadai ka jing ya dai jongi para bril ha kani ka bri nyu krep bat nim dai ban klet ingata ban ngi dai ban pen im ya kini ki jing shat na marba ki dai ki jing ya thu khana ki ba pher ki ba pen i yangi da ki jing shat ki ba pen yo snow yangi da ki jing ruai da ki jing pawar bat nganang kren bat iling do ba kani bro khoi mental ade ban document ba hak tin phareng ru hak tin khasiru nang makini ki long din jongi kin tip ken baki wan na baki mi na mene kay rang bai ong las dang banya i baha samla mar shikur ru kablong rim jong ga jing long khasi pna jongi kalong ba ni pensyong nong rim melade halor ka kur bat ka kha kalong ba kong san bai ni bangin itu iki para kur bat iki kha naman ni buram baroa tela dalong kung kini ke ni yo jing tip ru baki don kat takur hang ni hapo karat dong po bat kini ki badang he nang san ru kin tip ken balada ya shong kha shikur kamlong ga babaha kalong ga baki ong dak fareng ga incest te namar ba nilong ka jai kan riu ka ba ni ong yelade ka oral tradition people oral tradition kamot ba nadu bas dang ngim shim don dikot jingtho syapang jongi syapang ka history jongi syapang ka culture jongi dai tang hadu usnam khat pra sa huwe bengiyo yaki dak yaki teki alphabet na uway missionary but let's say kata kalong ka jing du nong jongi ka bakraw bani klamla ban record ka baki kren kilong shwa jongi bun ba ka baki tip ka baki la ban thu ni klem record nama kumboong tuwe samla menem 4 don video 4 don ni tin wei kini ki bangi ong ki wise elders ki long shwa ki bob don ki jing tip ki jing swang thu ki jing shempang la bun lagi ki la let no ban ngim shimla ban record ru ya ka baki kren shapang ka riti ka dustur jongi pindapet record history jongi bun sin ni shim reference na kinong tho pareng balai
maduna pelat kinong tok kasih ki banti jenlew ya ka history jungi tengam kwa ban shime ka po jong phi ka po kla nang ya nga ai kublay sa shisen ya kini kinong khot so bhai ni mta kasih bat kane ka penlong yang ni ba pakalak tik e jing modi pakhat jungi bangin nang wat nang ti bat le se kumai ong i Pak Frederick menta bakal don kata ka fund naga menta bale research tikin don ki brief nang ni desi ki bale ta research hakar kom kepada bangin don ka documentation ka babyang nang ba nginum long ki brief ki ba klem ka khana ni bon ve don jing tho ki long le no Ya kan liti dustur ko jumka ngila jan klet ya kan ne syak sajer Imdan syuk kriam, imdan syuk kiwat, imdan syuk ruam, Henry, ni ayu po yung play, baum siyam na ino yang ni, kasing erap kapatuloy sa siyam, kasing kersan, kasing Ivan siyam, nagi dorbar snong, nagi senglong kumi, nagi NGOs, na barok kinyaw kur, ibran hapo karay inong po, ban nagi rismet, barbarok ipaiba, kibala snok tilang bangi, ban pulong ini program mentas ni, ya berjob. Ngai kublai ke kerpang ni barok kibala on the stage but behind the stage kibala yarap lagi sisa berpulong ini sini kumakalong mentak sini. Dan lese kan nak kenyak kemjong kenang bangiok kulu gini mo isar berkran hadin nama la bumbun senam lalu kran ro aku senam lese kenjong ha. Andai kat bola terangkot nama kajing saya galong bakarai numpo kumong omne Kamdon syu, lajandu, kareti, kadustur. Generation ke jonga ngai, bahkan sang kendiat, ni nang tip, ya kareti kadustur, ya kolsor jonga rai lajong. Hari ni mengap kinong san, ni ya kanai lajingmar, haki persah ki para jonga, lase kinong tip syu, lagi ong kasyak sajer, lagi ong karai nompo, lagi ong lendok kinong san, denya ada radau, yim kwa bau sai unkut no. Hari mentang long tangku musaihon. Ucurahem malu malah, ucurahem belajan hit no. Dari lembaga kesan na joki mentang kasih, karena kasih kan sapan hem cucu, ya atau saihon ubah lah janlit no. Deng siom naik kublai ke Kerpang, ya baru ki para majan rai sokwai, rai nong